mumpung lagi ada di studio musik nih, mumpung lagi viral, kita nyanyiin lagu Neverland versi kita. Oke, yuk kita masuk, kita ketemu sama si Om. Assalamualaikum. Meset gua. Dari mana bang? Biasa. Oh, datang. Alhamdulillah. Bang kucing. Halo. Kayaknya asik nih kita ngejam. Boleh. Mumpung lagi viral nih. Apa tuh? Ya Valen. Meraih bintang. Boleh, Tapi boleh. versi kita gimana? Ayo. Ayo. Masuk. Oke, sip. Gua nimbrung nggak nih? Oh, oke, Om ikut. Boleh, boleh. Yuk. Oke, siap. Ayo kita Yuk, masuk. Masuk. Assalamualaikum. Woi, tungguin. Gue ditinggalin. Hello. Ya, halo. Selamat malam. Kali ini gua bakal latihan band sama kru, kru Singer People. Gue mau bakal nyanyiin satu buah lagu tapi versi gue sendiri, versi orang Sunda. Lu pokoknya harus ikutin gue terus biar seru dan lu harus joget-joget. Oke? Sahi salira iyo anci anu ku tunggu oh iya abdi buktikan abdi yakin abdi pankengi oh iya kan dikenang sadaya doaku panjatkan sejarahku persembahkan terus fokus agar fokus orang beri serta raih bintang. Sekarang
berprestasi, lamun eleh ulah frustasi, eleh kenging solidaritas, urang galang sportivitas, lamun kenging berprestasi, lamun eleh ulah frustasi, eleh kenging solidaritas, urang galang sportivitas. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo,